Mwaramutse tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 muri Republika Iharanira Kongo. Wazalendo biravuga ko imaze kwigarura uduce twinshi ho muri teritwari ya Masisi, kandi noneho ngo gahunda ni ya yindi, baracyafite gahunda kujya gufata Rubaya, ngo ntago bigeze bayagarika. Niyo mpamvu bari kurwana umuhenerezo imbimbiko, ngo bagomba kurwana mpaka binjiye muri Rubaya, bagomba kurwana mpaka yo bagaruye uduce twose turimo kwa 23 bubafatanije na FARDC. Umushinga biyemeje no gufata uduce twose turimo 23, nta guhagarika nta guhagarara, no kurwana mpaka kugera ku mwisho, babonye neza uduce batugenzura. Rubaya basa n'abayigose n'abayizengurutse mu nguni zose. Ibyo tutabigarukaho. Muri Minembwe nawo FARDC na Wazalendo FDNB urwo ufatanye rwose coalition yose ikomeje kubera ihwari jomba M23 mu buryo mwe cyangwa se ubundi ari nako babaza ngo abasivile batuye muri kara gace ka Minembwe. Drone za FARDC bitegwa kari za FARDC zakagitero gikomeye cyane ku birindiro bya 23 uko bivuga. Nyamara 23 bashinja ko barashe ku bitaro za Kalinzi, aho drone yarashe ku bitaro za Kalingi ikibasira abaturage, ikaba yanishe bamwe muri bo, bamwe bagashya ubwoba bakava mu zabo. Ibitaro za Kalingi nko mubona ku mafoto bizatokombeye neza aho ngaho muri Minembwe, nyuma y'igitero cya drone gikomeye gikaze byavugaga yuko kiziye M23 muri position zitandukanye z'indani mu Minembwe, ngo bagombe bahagarike M23 kukiza n'ikibi uko byagenda kose. Baraza bagakuraho burundu kandi bagakora ibishoboka byose ngo bavaneho burundu ibikorwa bya M23 byo muri Minembwe. Ndaje nkubwire iyo place yabereye indani mu Minembwe. Hanyuma ibitero zagabwe kuri Kisangani navyo ngo byabaye ikibazo gikomeye, ariko ngo babivugutiye umuti ku buryo budasanzwe. Umwe mu bayobozi ba Kongo wo muri ya Chopo yatangaje uko kino gitero cyagenze, ndetse binemezwe yuko ikibuga cy'indege cya Bangoka cyasaga nkaho cyafunze, cyangwa se ikibuga cy'indege cya Bangoka cyasaga nkaho kitakirimo gukora, kitakirimo gukoreshwa. Indege za CIA zahagaritse indege zijya Kinshasa zisa nk'izahagaze. Ubu rero biravuga ko byongeye cyangwa se zongeye gufungura urugendo rwazo rwerekeza Kinshasa. Ndakubwira uko byagenze. M23 irashinja Tshisekedi Tshilombo ibyaha byinshi, kwica, gukorana na FDLR, kutita ku masezerano n'ibindi bikomeje gutuma umutekano uba muke ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nazo turibuze kubigarukaho. Uburundi na Kongo bo ngo bari mu bufatanye butoroshye kandi bagomba gukorana, nyuma yuko Maître Guy Kabombo Modiamvita asuye Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, aho yagiriye uruzinduko agahura n'inzego z'umutekano zo muri Kivu y'Amajyepfo, akava yerekeye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi guhura na Minisitiri w'Ingabo n'imbere mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo barebe uburyo bagomba gukomeza ubufatanye hagati y'ibihugu zombi, ubufatanye bugomba kugeza ku kunoganya intambara ndetse no gutsinda urugamba. Bavuga ko barwana no bita umwanzi wabo, kandi bakavuga ko ari umwanzi wabo ari u Rwanda. Hari igitero barimo bagomba gutera bagafata Kamanyola mpaka Bukavu. Iby'iki gitero ndaje mbikubwire n'uburyo bari kugipangamo. Mwite President Evariste Ndayishimiye Arias General Neva aratangaza yuko hagomba kubaho impinduka zikomeye mu bijyanye n'agashami gashinzwe umutekano ku isi, bitewe n'uko na Afurika igomba kugira ijambo rikomeye. Ni ijambo rikomeye yatangaje ku bwigenge bwa Afurika, cyangwa se ku munsi wahariwe Afurika, agaragaza neza ko hakwiriye kuba impinduka zidasanzwe muri kino gihe zigomba kwemeza umutekano kuri bose. Ngewe n'umungu wa Kamanzi ugwaye ikaze ngo tujyane ku musozo tureba hamwe kamwe ku kandi kuvyabaye. Wowe Rwanda ikaze kuri mwese nk'ibisanzwe ngo twirebere ibiri kuvugwa none muri kino gitondo cya tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Ikaze. Unyemereye tuhera ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iby'intambara biri kuvugirwa cyangwa se aho guhangana kuri kuvugira ku buryo budasanzwe. Masisi nyezina
Wazalendo ngo yongeye kugenzura imyanya myinshi ya M23 kandi batera imbere mu mujyi wa Rubaya ucukura amabuye menshi y'agaciro nk'uko amakuru avyemeza. Ni Wazalendo na FARDC bamaze iminsi basunika intambara kuri M23 mu bice bya Rubaya baturuka mu gice cy'uburengerazuba ganaho muri Walikale bigira imbere basatira M23 kugira ngo bayivane mu nzira. Byange bikunde Rubaya centre n'ikirombe cya Rubaya bavyigarurire bijye mu maboko yabo. Birumvikana nagaru rugamba toto ya rwose ni rugamba rukomeye naho gukoresha imbaraga no gukoresha ubushobozi bukomeye bwo gutuma urugamba rutsindwa cyangwa se bakoresha imbaraga ziremereye cyane mu buryo bukomeye kugira ngo batere umwanzi guhagarika ngo ibikorwa bavuga M23. Kuri ubu rero ibitero zongeye kandi ngo ibice byinshi za M23 yagenzuraga biri kujya mu maboko ya Wazalendo na FARDC. Imirwano ikaze yahuye abarwanyi ba Wazalendo bari kurwana na M23 kuva ku M23 kugeza ku 24 Gicurasi midugudu myinshi mu gace ka Masisi mu majyaruguru ya Kivu, hanyuma byaje kwongeramo ibitero za drone ndetse biri kwibasira ibice by'ingenzi cyane bikongera imbaraga ku byari maze iminsi kubera ku butaka. Ibyo bidero byose rero bikwiranyirije hamwe biri kuvamo igihombo gikomeye cyane kuri M23 nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ibanze n'iz'umutekano abivuga. Abazalendo bigaruriye ibirindiro bya Ntete, Sowa, Burura byari mu mitwe ya Boabo ndetse na Nyamaboko ya mbere mu gace ka Osso Banyungu. Ni nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ikomeye nk'agace ka Ntete kabayemo operation y'imbaraga. Mbaza ngo byagenze gute? Ntete ukurikije ahantu ibe iri isa nkaho ikikijwe n'ibice by'imisozi kugizwe n'amashyamba, kuko ubundi uva mu gace ka Kazinga ugana mu gice cy'Iburasirazuba werekeza mu gice kigana muri Masisi, ariko ugana mu gice cya ruguru ufata inzira ya kugeza muri mu bihambwe cyangwa se usa n'uwerekeza indane muri Rubaya. Amakuru yemeza ko aka gace kari karimo position rutura ya M23 ifite ibikoresho bidasanzwe byo guhanga muri adui. Amakuru anemeza ko muri Ntete hari harimo indaki nyinshi aho abayobozi ba M23 biberaga mu ndaki ndetse ibikoresho byinshi bya gisirikare biri mu ndaki, kugeza ku rwego buri gace kose ko muri izo nzira abasikari ba M23 bagakoreragamo, ariko mu buryo utapfa kubona hejuru ku itaka bibereye munsi. Indaki zo baragiye bararisakaza imbaho hejuru bagashyiraho ibyatsi cyangwa se byo gutuma amazi atinjiramo ku buryo ushobora no kwanyura n'umenye ngo arimo ikigo cya gisirikare. Ariko icyatumye Wazalendo bakoreshoka byose kuyavane M23 muri Ntete ni imbaraga z'umurengera bakoresheje nk'uko babyivugira ngo bagavye igitero cy'uruhurirane rugose cyangwa se babaye nk'abandi kazeru ifunguye cyangwa se umurongo ufunguye ariko uca nk'uruziga rucagase, bakubita basunika abarwanyi ba M23 Ntete. Amakuru yemeza ko abasikari 22 ba Wazalendo bahasize ubuzima kugira ngo uremere bw'icyo gice barwaniyemo batikwe na M23. Gusa nabo amakuru yemeza ko bakoze muri M23 nubwo imibare y'abasikari ba M23 bapfiriye muri ako gace itazwi cyangwa se bakomeretse. Gusa ariko M23 ivuga yuko yirwanyeho Wazanika avuga ko yishimwe benshi, abandi bagakomereka, imbunda, imyenda za gisirikari n'ibindi bagatakaza aho ngaho. Showa na gace kari strategique cyane werekeza iya Masisi uturutse muri izo nzira, bitewe nuko Showa unarebye ahantu herereye isa nkaho yibereye ku muhanda w'ingenzi. Kuhambura M23 we kugitakana koroshye bisa nkaho Burura uba uyemeje burundu. Ubwo muri Osso Banyungu na Boabo na Nyamaboko ya mbere ibice byinshi by'ingenzi Wazalendo iravuga ko biri mu maboko yabo kandi babigenza mu buryo bwa nyabwo. M23 bayishinja gushyikirwa n'ingabo z'u Rwanda, bivuga ko bahatiwe gusubira inyuma bakava ku murongo wo ku rugamba cyangwa se kuri front line bakerekeza inyuma bagasiga ibirindiro byabo kuko bari bamaze kugirirwa nabi cyangwa se gukubitirwa hareba inzega. Muri iki gihe ubwoba burimo kwibasira cyane cyane Rubaya. Yego wavuga ko muri Rubaya nta kibazo kirimo, yaba ari wa wundi nawe utazi ibintu biri kujya cyangwa se kuyanyanyaza amatugunguru. Muri Rubaya ari ubwoba bwinshi cyane bwishobora kubayo, ndetse na M23 nayo ubwayo ivuga yuko abarwanyi ba FARDC na Wazalendo bari kugaba ibitero mu bice bitandukanye bakica abasivili bagambiriye gufata umujyi wa Rubaya. Gusa Rubaya utayitanga akantu koroshye gupfa gufatwa na Wazalendo gahese.
abasirikari ba M23 bariyongereye muri Rubaya, harimo abakomanda benshi, harimo ibikoresho byinshi bya gisirikare bishobora gutuma urugamba ruhindura isura, ku buryo gupfa kwigarurira aka gace ka Rubaya bigomba gutera cyangwa se gusaba imbaraga ziremereye cyane FARDC na Wazalendo. Kugira ngo iyi nzira ya Rubaya bayifate basaba imbaraga, basaba gatuza, kandi M23 nayo ikaba nk'iyiteguye kwihagararaho byange bikunde no kwirwanaho, ku buryo Wazalendo na FARDC gupfa kwinjira muri izi nzira bitaraza kubahira. Uyu ni umujyi ucurwamo y'agaciro mu gace ka Masisi kuva ku itariki 17 mu gace ka Katoyi mu itsinda rya Mupfunyi Kibabi, aho Wazalendo iri kugaba ibitero ku bintu M23 bagavye itero ku rwego rurasanzwe, hanyuma bahita bazamuka gato iwalikale, aho inyeshyamba zimaze kwirukanwa mu midugudu ibiri ubu irinzwe na Wazalendo. Muri make kurwanira muri Masisi ariko na Walikale ni ibice bimwe twari zitandukanye, Walikale na Masisi ariko bisa naho biteganye, bisa nkaho byegeranye. Hose hari harimo position za M23 ziremereye, bari kubesura bakabirukansa bakabambura ibyo bice, niko bari kuvuga nk'uyu Batbenga ukabivuga. Ariko siwe gusa, ahubwo ibinyamakuru byinshi byo muri Kongo byemeza yuko izo operations za FARDC na M23 ziri kugera ku ntego ibitandukanye nuko minsi yashize byavugaga ko M23 iri kwirwanaho, ndetse kavuga ko nta na santimetro n'imwe izatakaza. Ntabwo ariko bikimeze, bari gutakaza buri munsi. Dukomeje kubiri kuvugwa rero, ikinyamakuru cyitwa Tazama cyo kiti izi ngorane zanditswe kuva kwa 17 Gicurasi ndetse n'ibibazo bikomeye biremereye mu mujyi wa Rubaya ucukurwamo y'agaciro, ari nawe utanga ubukungu bw'intambara ku Inyeshyamba, birimo gutuma uyu mujyi ushyirwa ingabo mu buryo bwihutirwa mu karere ka Masisi, cyangwa se n'umujyi uri kugera muri Kadega igihe cy'intambara cyangwa se mu buryo bw'intambara. Abazi neza uburyo aka gace gateyemo bakamenya ubukungu burimo, bakamenya amayeri yakoreshwa gisirikari. M23 isabwa kongera imbaraga, kuzana prokomando barwana mu buryo burebure kandi mu buryo bw'amayeri menshi kujya bagarika Abazalendo. Abazalendo hari uburyo butatu bari kurwana muri gutuma insinzi isa niboneka cyane kuri bo kurusha mu minsi yashize uko bitwaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi wagiye uzumva neza ko byabaye. Wazalendo bahawe ibikoresho byinshi bya gisirikare bigezweho, ikindi kandi bahawe umutima wo kurwana. Burya umusirikari iba imbunda iba ariyo mpamya bumenyi cyangwa se mpamya bushobozi kurisha ikindi cyose. Iyo abona rero iyo mbundi muhemba ikita ku muryango we, ikita ku buzima bwe niyo yapfa, icyo gihe umusirikare ararwana ntacyo yitayeho. Nicyo Tshisekedi Chilombo yabanje yakora, yica mu mutwe Abazalendo bahungaga urugamba bakirukanka, babona ko ubuzima bariho ku butegetsi bwa Tshisekedi Chilombo n'ahandi bari kuzabuvana. Nawe tekeza umuwazalendo uhembwa hejuru y'amadolari 200. Umuwazalendo iyo batsinze agaciro runaka uhabwa agembaza musiki k'amadolari 310. Umuwazalendo uhabwa ibyo kurya ku gihe, batagitungwa no kwiba amatungo y'abaturage gusa, ahubwo anatungwa n'ibyo bahabwa na FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo. Umuwazalendo ufatwa nk'umusirikare wa Kongo n'umuryango we ukitabwaho bakawuha iposho. Umuwazalendo umunyeshuri umwana we yiga mu ishuri ayirihirwa na leta. Muri make ameze nk'abasirikari. Bararahiye bavuga ko nta kintu batakora usibye no gupfa rwose, bakemera bagapfa ariko bagatsinda urugamba apana kongera guhereza ibitugu M23. Nimba gukurikirana neza imirwano iri kuba bitandukanye mu gihe cyashize, ntabwo bapfa kumva itsinda ry'Abazalendo bihereje M23 itsinda ry'Abazalendo baretse ibyo kurwana bakajya kwandika M23 ngo kera byabaga. Genda bishoboka kuba ko hari abamenye impamvu nziza ituma M23 rwana bakayijoininga atari gutinya urugamba, ahubwo kuko babona neza ko nyine impamvu M23 yumvikana akari cyo gitumye bajoininga M23. Mu gihe mbere ho hari urugamba rwabanaga urugamba ruremereye bateka tuye kwikipa itsinda byose kimwe n'ubundi ahangana kigenda. Ubu rero bisa no byahindutse. Iyi Wazalendo itigi kwashikijomba kuri M23 rwego rurasanzwe. Ukongera FARDC Force de Tigre batojwe kurwana barwanira mu mashyamba ku buryo buhambaye, baracabiranya bakarwana. Urebye nk'agace ka Katoyi amasaha bagafashe, ntabwo byafashe amasaha 28 kujya bafate Katoyi, ntabwo byafashe amasaha menshi kujya bafate imidugudu iturage nawo bageza Kinigi, Gicugi n'ahandi. Bakoresha ikirere no kubutaka, tik tak pick pack binjira bafata. Urumva ko baratojwe. Gusa intare za Sarambwe nazo ntabwo zimaze iminsi zicaye, zaritoje ku rwego rukomeye, ndetse banavuga neza yuko bazarwana Kinshasa mpaka ipfuka ngasaba imbabazi. Nimba ariyo yemeye urugamba cyangwa se itangije iby'intambara, M23 iri tayari kuyirwana kandi kuyitsinda biri imbere cyane.
ngo mu gitondo cyo kuwa mbere amakamyo 5 y'ingabo za M23 atazira RDF ku kinyamakuru cyitwa Tazama niko cyabise yavuye mu birindiro bya Shonyi, Mashango, Lubwe Sud, Jokojo, Rubona na Kashavu ateraniye hafi y'umujyi wa Kichanga mbere yo gufata amakamyo bakerekeza i Rubaya kugira ngo bongere imbaraga abasikari ba M23 bamaze icyumweru kirenga banganye na Wazalendo mu gace ka Katoyi na Mupfunyi Kibabi mu gace ka Masisi birumvikana. Amakamyo 5 yuzuye abasoda ba M23 Inyeshyamba izaje kurwana ngo zitsinde uru rugamba. Birumvikana ko agace ka Rubaya bagomba gushyiramo imbaraga zose bitwa ko bafite kujya bakarinde. Ubundi nibona M23 yambuye Rubaya muzana isezere muri Goma. Icyo cyo ucyumve gutyo kuko nayo M23 neza ko gutakaza Rubaya ari nko kusigarana ikiraro kitagira inka. Nugusigarana ikiraro ko nta nkirimo. Rubaya imeze nk'itungo mu kiraro. Kwitakaza kwa M23 nta kintu yabisigaranye yabihagazeho, ndetse burya iyi Rubaya iyanatuma baramutse babaye bagiye kumeza biganiro bagira n'icyo bavugiraho. Ndetse ubu biranoroshye kwa M23 n'abantu bakemera kubatera inkunga mwibanga mu gihe bazi neza ko ari amakamyo runaka bavana muri Rubaya yuzuye karota. Ninde wangije na murindi nubwo wabiyogoye cyane bitewe na Leta Zunze za Amerika yari yavuze ko izafatira ibihano wari we wese yemeze gukorana na M23 ariko biracuruzwa sha. None se abamwara umujyi bararonka. Rero M23 kuba ifite Rubaya igenzura Rubaya ni kigaragaza neza cyane ko nayo ifite ijambo rikomeye kubijyanye n'imitekerereze ya Republika ya Congo. Kugira ikirombe gikomeye cyambere muri Congo nka kuriya na kantu katoroshye. Ni mpamvu abasikari bafite ubushobozi bwose, ibikoresho byose, abaturutse Kichanga, abaturutse Goma, ndetse amakuru amwe akanavuga ko n'abari guturuka Bukavu bari kuzamuka bari kunya mu gice cya Kalehe bakazamuka mu pfundo rigana muri Minova bagahita burira bajya muri Masisi kugira bajye gutanga lanfolo banyuze mu gice cy'Iburasirazuba bwa Mujyi bagahita binjira muri Rubaya ngo batange lanfolo. Amakuru akemeza ko iyi Rubaya yonyine ishobora kugira abasikari ba M23 bajya ku 20 bashobora kuza kwirinda. Abasikari bakeya. Gusa FARDC ibera kaga na kandare nukoresha iby'ikirere by'abakoresha za drone za switch kane. Izi drone zagapfa zagatsindwa kubera iki? Ni drone zidatanga impuhwe, zidatanga agahenge na gatoya iyo ziri kwibisasu. Nk'ubwo ziri kuri ibisasu zikabirekurira mu gace 20 zirimo agace ifitemo abasirikari, agace karimo ibikoresho, bakaba bakibasira abasirikari benshi ba M23 benshi bakaba basiga ubuzima icyarimwe bikozwe gusa n'igitero kimwe cya drone cyaza imbimbiko tic-tac pick-pack ngo turi bagahita baturitsa agace basikari barimo. Ibi ngibi nibyo benshi bavuga yuko ari cyo kibazo kuri 23 kwidafite ubushobozi bwo guhagarika ibyo bitero byo mu kirere bya za drone. Icyakora bamwe bakanashimangira cyane ko M23 iramutse ugitwayemo neza ishobora gukoresha nayo strategy ikomeye cyane ikarasa aho ibyo bisasu biri guturuka nk'uko bitangiye irasa Kisangani. Ibyo tutabigarukaho. Nyemera gato mbanze nkujyane mu gace ka Minembwe ndagaruka mu Kiva mu Majyaruguru nkubwira ibya Kisangani n'ahandi, ariko tumaze tukibune Minembwe. Iyi ni inkuru itunguye benshi. Amakuru aravuga ko ibitaro byo muri Minembwe Kalinji drone yabyibasiriye ikabitikura abaturage bakakibura ubwoba babonye inkongi y'umuriro ku bitaro. Na makuru aturuka mu baturage bo mu gace ka Minembwe avuga ko ibitaro bya Kalinji byatwitswe n'igitero cya drone bivuga ko cyakozwe n'ingabo zihuriro rya leta ya Kinshasa. Kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana neza ingano y'ibyangiritse ndetse niba hari abantu basize ubuzima cyangwa se bakomerekeye muri iki gitero, ariko bivugwa yuko iki gitero cyabaye kandi cya gitero kibi, igitero kidasanzwe cy'imbaraga mu buryo bugaragara. Bikaba bishoboka cyane ko hari ibyangiritse byinshi n'ababangirijwe nabyo. Ibaye mu gihe akarere ka Minembwe gakomeje kuvugwamo ibitero bya drone bikomeje guteza ubwoba abaturage, mu gihe umutekano ukomeje kuba muke muri ako karere. Mu gihe 23 ivuga ko zimwe muri drone zikoreshwa cyane muri Minembwe ni drone zo mu bwoko bwa KT6 ndetse na drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Hari amakuru ku isi saa 7:15 yatangajwe aturutse Kalemi avuga ko ari indege z'uburyo bubiri zahagurutse Kalemi zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, bigaragara neza ko zaba ari zo zagabye igitero ahangaha mu Minembwe. Ndavuga zagurutse ku isi saa 7 za tariki 24 tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 isa saa 7 z'amanywa. Nyuma gato niho twumvishe itangazo rigaragaza neza ko Minembwe hagabwe ibitero biremereye cyane kuri uwo munsi tariki 25
kugeza muri kino gitondo ikabivuga neza ko ibitero bidari kurangira biri kuba bikisubiriza. Amakuru FARDC batangaza nuko muri Minembwe ariyo position nyinshi za M23 babasabye kwitanga mu maboko ya FARDC baravyanga, ubwo ibyo mu FARDC ikoresha izindi mbaraga zabo kugira ngo bahagarike ivyo bitero za M23 cyangwa se bahagarike ibikorwa za M23 muri Minembwe ngo bagomba kuyigenzura mu buryo bwuzuye. Minembwe bagomba gushyiraho icyo twakita ubugenzuzi bwa nyabwo. Tugaruke rero mu bitero bigutuka kiva mu Jaruguru byerekeza mu ntara ya Chopo. Ni ibitero byagabwe kuri Kisangani ariko byongeye guhindura isura. Radio Okapi ikorana na MONUSCO iti amakuru aturuka ku kibuga cy'indege avuga ko ingendo z'indege zo mu kirere zasubukuwe kwa mbere tariki 25 Gicurasi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka Ikisangani mu ntara ya Chopo, nyuma y'ibitero byinshi byatewe n'indege za pilote. Ni ibitero byaje gitunguro cyangwa se giturumbuko ku kibuga cy'indege cya Bangoka, maze iturika rihambaye rikavuka, bamwe bakayagara abandi bikabacanga. Iki gitero ko kije gitungurura, yego cyaje gitunguranye. Ikomeza igira iti ngo nubwo hari ijoro ryaranzwe n'umuvuduko mwinshi, ibikorwa birimo gukomeza kugaruka ku kibuga cy'indege bigaragaza ko abakoresha n'abakora mu ndege bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo runaka mu buryo budasanzwe, nk'uko byatangajwe n'abatangabuhamya benshi. Kaburimbo y'ikibuga cy'indege yongeye gukora nk'uko bisanzwe, nubwo hari ikibazo cy'umutekano nyuma y'ibyabaye umunsi ushize, aho kuri kino kibuga cy'indege cya Bangoka agace kamwe ko ku muhanda kasika nkaho kibasiriwe n'ibitero bikomeye cyane bituruka kuri M23 kuri zo drone. Makuru akanemeza yuko byahise bituma indege zakoresha ikibuga cy'indege zihagarikwa. Tanjwe ko indege ya Air Congo iragira Ikisangani tariki yarangije ku tariki 25 nyuma yuko bari babashije guhagarika iki gitero, guhagarika izo ndege nyuma y'igitero gikomeye kibasiriye Bangoka. Indege ya CIA yari yasubitswe kugeza kwa kabiri, yo izatangira urugendo kwa kabiri nk'uko amakuru aturuka hafi iyo kampanyi y'indege yabivuga. Bitewe n'ibibazo by'umutekano zagaragaye, bo barafungura none tariki 26 niba nta kindi kibazo cy'umutekano muke kibonetse i Bangoka. Makuru menshi avuga ko ijoro ryo ku cyumweru kugeza kuwa mbere ryarimo kurangwa n'imvururu cyane Ikisangani nyuma y'igitero cya mbere cyatangajwe nyuma ya saa sita. Ibindi bitero byafashwe mu gihe cy'isaha imwe kugeza nimugoroba bahangana n'ibitero bikomeye byaje inyungikano bya M23 byibasiriye Bangoka. Ayo makuru agaragaza ko izi mashini za FARDC zirinda ikirere zangirijwe cyane, bityo hirindwa ko hagira izindi ngaruka zikomeye za kwangirika mu gihe imashini zindikiye za D4 zaba zarangirijwe ku Bangoka. Ibitero za mbere byatangajwe ku cyumweru bivugwa ko byangije gato ibice byo muri Bangoka. Ibyo byangirije harimo antene zimwe na zimwe n'ububiko bw'indege buri ku kibuga cy'indege cya Bangoka n'indege za drone Preto. Kugeza kuwa mbere nta makuru yari yatangajwe avuga ku rupfu rw'umuntu wari wese wapfiriye ku kibuga cy'indege cya Bangoka, ariko za antene zitanga amakuru muri D4 ndetse n'imwe mu mashini za D4 zaba zarangirijwe n'igitero. Amakuru yo aturuka ku kibuga cy'indege Ikisangani yaravyemeza ko ibyo bibiri byangirijwe na drone mu gitero cya mbere. Gusa mu bitero byakurikiyeho ngo bakoresha imbaraga zabo baramananura drone zagira icyo zigeraho gikomeye ku buryo bahombya leta ya Kinshasa mu buryo budasanzwe. Kuri iki cyiciro kandi nta butumwa bwemewe bwatanzwe n'abayobozi b'intara bwa mbere cyangwa se abagisirikari kugira ngo basobanure neza imitero uko byagenze. Gusa nyuma gatoya ubuyobozi bwa intara ya Chopo bwahise butangariza ibinyamakuru igikorwa kidasanzwe bavuga ko kino gitero cy'indege za pilote cyagabwe ku rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Kongo ku kigo cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka Ikisangani mu majyaruguru iburasirazuba bw'igihugu, cyafashwe nk'igitero gikomeye cyane cyabaye ku cyumweru. Cyamaganwe rero kuwa mbere na guverineri wa Chopo mu nama ya buri cyumweru iba, aho yamaganye iki gitero cyakozwe kuri Kisangani. Ni Didier Lomoyo, ni vice guverineri w'intara ya Chopo, aho yagize ati nta munsi n'umwe ushize duhuye n'ikibazo Ikisangani. Ku kibuga cy'indege cya Bangoka hatewe indege za pilote zigamije gusenya uburyo bwacu bwo kwirwanaho ndetse n'urwego rw'ubuyobozi bwacu. Umwanzi ari mu maboko y'ingabo,
cyangwa se umwanzi arimo kwitabwaho bya nyabyo. Ati kugira ngo izo bigerweho zasabye abakozi b'intara ndetse n'abaturage bose kumenya inshingano zabo mu kubungabunga umutekano w'igihugu cyane cyane uwaho batuye. Avuga ko ubutumwa butagomba guharirwa gusa abayobozi b'inzego z'umutekano n'abashinzwe iperereza, ahubwo na rubanda bagomba kubigiramo uruhare, kuko ngo nibigaragaza ko umwanzi atifuriza icyiza abatuye bose muri intara ya Tsopo. Ari mo bagomba guhuza imbaraga, bagahuza umutima mu guhangana n'ibitero byibasira iyi ntara, byibasira Bangoka, byibasira uduce twose, kugira ngo batange umusaruro cyangwa se ibikorwa bitange umusaruro ubwabyo. Hanyuma rero ku rundi ruhande M23 irashinja Tshisekedi Chilombo ibikorwa bibi cyane. Itangazo ryashyizwe ku rukuta rwa AFC Alliance Favre Congo bati ngo zifatanije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zongeye kugaragaza ko zisuzugura ubuzima bw'abantu cyane mu gukaza ibisasu byazo by'ubugizi bwa nabi ku turere dutuwe cyane muri Burasirazuba bw'igihugu. Iti agace ka Chugi kateweho ibisasu bikomeye mbere y'uko ibitero bishya byibasira Kinigi hakoreshejwe indege za H4 zidafite umudereva. Inyuma y'ibi bitero hifashishwe drone y'intambara. Hari umugambi wemejwe neza, uwo ni ugutera ubwoba abaturage b'abasivile bo mu Burasirazuba bwa Kongo. Nanone kandi ubutegetsi bwa Kinshasa burenze ku bushake ku masezerano y'amahoro n'ihagarikwa ry'imirwano. Ibi bisasu by'ubunyamaswa bizateje abaturage benshi kwimuka, biteza iterabwoba mu miryango kandi byasenya amazu ndetse n'imitungo by'abaturage. Abana bahunze kubera ibisasu, abazeyi bareba ingo zabo zihinduka ivu, mu gihe inzirakarengane zikomeje gupfa, mu gihe Kinshasa ikomeje kuvuga ibinyoma no gukoresha itangazamakuru mu buryo bunyuranye n'ukuri. Iti umugabo udahanwa yashyize ubwibone buhagije ku buryo yemera ko amaraso y'abanyekongo ashobora gutemba nta ngaruka. Chilombo yahinduye imibabaro y'abaturage igikoresho cya politike, yishe nta soni amasezerano y'amahoro n'amasezerano yo guhagarika intambara yasinyiye imbere y'isi yose, ariko nyuma y'iminsi mike akayihinduka cyangwa se akayareka kuyakurikiza. Bati nyuma y'itseko n'amagambo y'uburyarya bya Tshisekedi hari isura ikonje y'umugabo udashobora kuva akumva ububabare bw'imiryango yasenyutse, abana bahungabanye n'abaturage babayeho nabi buri munsi bari munsi y'ibisasu. Ubutegetsi bwe bwubatswe ku bwoba, urwango n'urugomo bikorerwa abaturage babo. Iti igiteye ubwoba cyane si ubugome bw'ubutegetsi bwa Kinshasa gusa, ahubwo ni iceceka ryafatanywe n'ibikorwa mpuzamahanga. Bamwe bavuga ko bashyigikiye amahoro mu gihe birengagiza ubwicanyi bukorerwa abaturage muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu kurinda Chilombo, kumushima no kumukingira ikibaba, nubwo habaye kwibasira amasezerano yo guhagarika intambara kenshi, bafashe kurema inyamaswa ya politike yizeye ko ashobora kwica ntabiryozwe. Bati buri gisasu cyose cyarashwe kuri Masisi, buri mudugudu wasenywe, buri mwana wese ufite ubwoba ahagarariye ikirego kitaziguye ku bashyigikiye cyangwa se basobanura ubutegetsi bw'amaraso. Nta kinyoma cy'itangazamakuru gishobora gusibanganya imiborogo y'abishwe cyangwa se guhisha ibyaha byakorewe abaturage b'inzirakarengane. Ariko amateka ntahwema kurangira. Ubutegetsi bwose bushingiye ku rugomo no gusuzugura abaturage buhora bugwa. Nta mbaraga zubatswe ku maraso y'inzirakarengane ishobora kuramba iteka ryose. Uburakari bw'abaturage buriyongera buri munsi, kuko nta gihugu gishobora kubaho iyo akarengane kabaye gahunda y'ubutegetsi. Roho z'abishwe baguye mu gihe cy'ibisasu byatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ziruhukire mu mahoro. Ubutabera buhabwe inzirakarengane zishwe muri rusange, kandi abatekereza ko bashobora kuhonyora iteka ryose abaturage mu Burasirazuba basobanukirwe ukuri kw'ibanze. Ukuri guhora gutsinda ndetse no kurwanya intwaro, propagande n'ubufatanye bukomeye cyane. Iyi ni Alliance Favre Congo ihamya neza yuko bari kwamagana ibitero bya Kinshasa, ibitero bya Tshisekedi Chilombo ndetse n'ingabo ze kuri M23, ari nabyo bitero bigwamo ngo abasivile benshi bakavuga ko ari ibitero byo kwamaganira kure. Ibi ngibi byari mu Kivu Amajyaruguru, ariko n'igice gito cya Kivu Amajyepfo ho muri Minembwe. Ni nkubwira ko Uvira bari gupanga urugamba rupanuye kuri Kamanyola kugeza Bukavu. Byo uraza kuzemera cyangwa urabyita icyuka. Metre Gayi Kabombo Mudiamvita uwo mubona yarahagaze ku butaka bwa Uvira, yakirwa mu buryo bw'igitangaza n'igisirikare cya FARDC muri region cyangwa se kari 33 ka gisirikare.
aho yaganiriye n'igisirikari n'abayobozi bakuru ba gisirikari bakareba cyane ibitameze neza kuri front lines ndetse n'uburyo ibikoresho byose biri steady cyangwa stand by ku buryo bagomba kugaba igitero gikomeye cyane kuri M23 mu gihe bagiye gukora icyitwa toute position gare cyangwa se position zose zigomba kujya mu ntambara kuri front line zose. Ni urugamba rukomeye rwo rwanyuma ngo kuri M23 kwirangiza burundu, kwivudukana, kwirukankana bakayivana mu nguni zose mu cyo Kiva mu Majyaruguru no mu cyo Kiva mu Majyepfo bakarwanira icyarimwe banganye na M23 bw'intambara ishobora gucanganyikisha M23 ku buryo bukomeye. Gusa ibi byo kuganira n'uruhande rwa Kinshasa cyangwa se n'uruhande rwa FARDC muri Uvira yabikoze ndetse bagaragaza ko ibyangombwa byose bihari usibye icyangombwa kimwe kitazwi neza uburyo kizajya kiza gutanga rapport, ari nabyo yaje kwasobanura neza ko nabyo biri tayari mu mujyi wa Kindu. Bavugaga ku ndege z'intambara uburyo zajya zikorana n'abari ku mirongo y'imbere ku gamba ku butaka ziturutse kure nka Kindu, nimba abapilote bazajya bazitwara bazajya basobanukirwa neza abarwanyi ba Wazalendo, FARDC n'abarwanyi b'umwanzi bagomba guhangana nawe kugira ngo batikora mu nda. Maze Maître Guy Kabamo Mudyamvita abasobanura neza ko ibintu byose biri tayari babiteganije ndetse n'abapilote bahari bamaze iminsi babwirwa uko bazitwara ku mirongo y'imbere. Akiva Uvira, Kabombo Mudyamvita yisakomereza indani mu Bujumbura guhura n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ngo baganire uko bagomba kwitwara cyangwa se icyo bagomba gukora kugira ngo bafatanye gutsinda umwanzi, bafatanye guhangana mu gitero gikomeye cyane n'uwo bita umwanzi w'amahoro muri kara karere. Igihugu cy'u Burundi kiri tayari gutanga renfort kandi cyohereje koko abasirikari benshi bagomba kujya kurwana uru rugamba. N'abasirikari banyujijwe mu bice bitandukanye ariko benshi bambukiye muri Uvira. Rero kuganira n'igihugu cy'u Burundi ni umupango wo gutegura neza uru rugamba kuri Kamanyola ndetse na Bukavu. Yita Sebarundi cyangwa se Evariste Ndayishimiye, Perezida w'u Burundi wavuze ko agomba kubaho impinduka. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba arongoye cyangwa se ayoboshyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika AYOE asaba ko inama y'umutekano ya ONU isubirwamo. Ndayishimiye yashimikiriye ko mu ijambo yashikirije mu gihe kuri wa mbere hahimbazwa umunsi wahariwe Afurika, abona ko iyo nama yasubirwamo ku buryo Afurika ironka ubuserukizi bw'amahoro kandi bungana n'abanyagihugu bifise cyangwa se ibihugu byifise nk'Uburusiya, Amerika n'abandi. Mu ijambo yashikirije mu Gifaransa, Ndayishimiye yagize ati Afurika ntisaba gufashwa ahubwo isaba gufatanya cyangwa se gufatwa kumwe, butungane n'ikibanza kibereye mu nzego zifata ingingo ku isi yose. Ati ubwa mbere abategetsi bo muri Afurika basavye ko ihabwa ikibanza muri iyo nama y'umutekano ya ONU ifata ivyemezo bikomeye biraba isi. Akomeza agira ati uwarongoye umuryango w'ibihugu bya Afurika avuga kandi ko atewe umutima uhagaze n'intambara itera ubwoba, ivyumviro bikarishe bihutaza abandi hamwe n'amakuba vyugarije abanyagihugu ba Afurika mu burere bumwe aho nyine hari ibibazo by'intambara. Perezida Ndayishimiye yanavuze ko ngorane zijanye n'abateshwa izabo hamwe n'abana bataronka ingene biga kubera izo ntambara. Asaba ibihugu bya Afurika gukomeza gukorera hamwe mu kurwanya iterabwoba, avuga ko ryugarije uyu mugabane wa Afurika. Akavuga yuko bashyize hamwe bahagarika ibizo bikorwa bibi cyane bikomeje kwibasira Afurika muri rusange, hanyuma Afurika igatekana. Ndayishimiye ngo igihe kirageze kugira ONU yubahe Afurika. Uriko mu bihugu bigize isi mu gashami gashinzwe umutekano ku isi ka ONU, Afurika niyo yonyine idafiteyo umuserukizi. Buraya bifite abaserukizi, Amerika ifite abaserukizi, ndavuga ubutaka bwa leta bwo ku mugabane wa Amerika, ibihugu byo muri Aziya bifite abaserukizi, ariko Afurika yonyine nidafiteyo uyihagarariye. Igihe kirageze kugira ngo bihinduke. Ngwiri kuzumva muri comment. Nimunyibwirire uru n'urugamba ruragana he? Jembaye mini yangaha ndi umuhungu wa Kamanzi w'u Rwanda. Ubwe neza amasaha imbere tubane. Shalom shalom.